लामसोगो jotono no tini na update ke SSC ni tei sopai mani CHSL ke oro na update ko porai na lene kisa tomani bagai bom hairok bo sopai mani no nai na lene inke channel ba jephro krengi tonglai katal kongke subscribe khai tonglai di inke tei notification of job notification private job central job my state job online form fill up baharo thungpare no channel bising tei nugui mana jephro ni channel ba krengi tonglai nirok haike support khai tongkesi ani bwkha rok tei swrangwi phaigo nirok video daily update romagani bagai inke SSC ni no admit card nai nailai asuk duyagai sigang pila google chrome search khai di admit SSC admit card no search khai hanke admit card staff selection commission or jaga ni ko click khai di bon pore click khai hanke nirok o jaga nugui mana boni website o thande take short notification URL click khai tak thang mani pore ke not stan region or jaga ni ko click khai di o jaga ni ko click khai hanke Tolao nirok nugui mana or jaga jotono admit card rok je kuno or jaga nugui mana tomani bagai or jaga ni ko bohai rok jotono nugui mana je SSC ni information notice rok mane inge or jaga ni nugui mana ta important notice temporary suspension of conduct of examination at Chandrapur and accrual center for upcoming CHSL 2023 Tier 1 examination ni Tier 1 examination solega ni tongmani CHSL SSC ni bot tomani bagai cancel lang bohero no kisa nai nai bofrong nai bohero nai nai apro tab tini ni din haigo admit card download khaimaga ni tongmani inge bofrong sinai hinge 2nd August 2023 bon siming August ni 22 afro english nai afro ngeni rok admit card rok download khagi masinai ta nge pade bono tomani bagai bu nai 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 notice o click khainai or jaga link o click khai hanke boni notice no kisa details nai 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 nge tabok ni rok nuksinai due to prevailing law and order situation in Manipur je situation cholai tongmani violence rok cholai tongmani haini bagai or jaga ko rodizal hada temporary. The commission has decided to temporarily suspend the conducted examination at Chandrapur and accrual center for upcoming CHSL 2023 Tier 1. Buskangni CHSL Tier 1 examination tonga nangmani bo tabok yakhagrana ha upcoming bofrong nai hinke 2nd August 2023 ni siming 22 August afro sinaita planning of alternative center to be afro or jaga tabok segang ko tongmani Surachanpur go je exam chole thai tongmani bo aijolo sogoisinai inke okrullo tongmani bo kohima go sogoisinai amage location center slide rojak sinaita. It is also decided examination center change option will be provided only to the candidate or to apply for examination center in Manipur. Brokor jaga ni ko mail khagi pisa hamago brono request khai mauta. Okay, center change request after brok je Manipur tongnai rok brok center por jaga ni ko exam ronai bo hairong na borok or jaga ni ko email o request khai gai sahamao inke ano or email or jaga ni ko center khairosti inke borok or jaga ni ko khaironai bo haita je admit card nang download khaigani nai prongke e ma haita inke bofro khaimanai 21st July after siming will not be considered by the commission candidate request only one time. Examination center change request may be sent through email. Nirok email ne or jaga ni ko marhonai bohai je amo to chini bagaiya amo Manipur nai roni bagaisi inge asu jarate ni friends CHSL exam chole thai tong mane Tripura ni bo engliang to je notice ni khop jangnai borok inge si engliang to inge aprong isinai ta ulo inge asu jarate ni friends jotono hambai.